Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Pobednica prošle sezone Zadruge je u uključenju uživo na Instagramu potvrdila da se vraća u reality i to sa svojim najboljim drugom pevačem Savom Perovićem. Savo i ja se vraćamo, evo nazdravljamo za nove pobjede, rekla je Luna. Ona je odbila da odgovori na pitanja fanova kako će na njen ulazak da reaguju otac Gagi i dečko Marko Mirković. O tati i Marku ne želim ništa da pričam, nemojte da mi postavljate pitanja o njima, trenutno sam mentalno na drugoj planeti, rekla je Luna uživo na Instagramu. Podsjetimo, Luna je navodno pozvana da se pridruži u realitiju i pre nekoliko dana je viđena kako izlazi iz zgrade Pinka gdje je pregovarala sa producentima. Ona je tada dobila dve ponude, da se takmiči u realitiju za ogroman honorar ili da bude voditeljka na radiju koji se emituje u Zadruzi. Pevačica do kraja ove nedelje treba da odluči za koju opciju se odlučila, a kako se nagađa, odluka je da ipak uđe u reality i bori se za duplu krunu. Kako vi komentarišete Lunino ponovo učešće u Zadruzi?